nivukile ukuhlwa ngihlwe njani mavukwana nabantu emabuyeni man nanoma sifika ngomnyama nje amadolo akasavumi nginedolo muthi manje nonobheji lokhu angasangivumele kamnandi sengamgada laka ukubasa ngesibuyeni ngeqa ningibona ngilapha nje nase ngifika ngizamtshela utawa bengisawufuna isikhuni ngikubonile bona uyakubasa umlilo impotasi zethu abantu abadala yeyi sithokozisa uThiri yomthiri Siri Stella lebaka lakho wathi urisasumayela lokho wasumela sumela ke lebaka lakho geburi wethe into ekhulu into enhle wezinto inye wethe into inye nasathi sidebele ya wethe into inye ati urithi sumele cha ya mara no wethe jalo mufati ya mufati wethe jalo ma ya ahlala kaphela abhekele ndoda kuriyedani adiri ya no siyathokoza man siyathokoza yi noma sifike lada nokhona isikolele ngeyilanga sakufika kusesefruhwanyana ngoba thina mntu esivalela imbuzi sivalela inkomo hey umbereko wamaqhegu idondolo lam khange nilibone la kulungile ukuthi siyathokoza